Feliz sábado kuyamasi. Kunan watejmanta ñawirispa kasun Diospaj qillqasqanta. Apóstol Pablo predicarqa tukuy ladupi Diospaj palabranta. Chayraygu pay tarerqa aska llakiykunasta, pero mana sapanchu karqa Diosninchik yanaparqa. Kay libro de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7-8 nin. Dios tatata sirvispa, ruasqaytat ukuycharqani, creespa fiel waqaychani. Corona suyawasan, juicio punchaypi haywanawanpaq Dios tata. Mana noqallamanchu, sino tukuy munahman. Jesús paq creejkunahmanpis haywanqa kasqa. Qan munaykichu chay corona kawsayta kuyamasi? Ama sayk'unaykichu tiyan predicaspa Diospaj palabranta. Aska llakiykunayuqpis kay, pero Dios tata yanapasonqa. Chay Diospaj promesan lluqsinapaq ñawpaqman. Feliz sábado.